O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei tai au mā lo le soifua manuia, usa lau whaafonga o Talafowala Radio Samoa. Ua whaamaunia mai almatanga luenga vai whafo, e yeilo na talitonunga e le o to iai se isi tangata siti seni, pe no fo mauni usila o toto i Gaza. O le whaamauninga le ana sa wana nafi le mai a wha i loa le minister o le vai whafo i lungo le social media i le pōle asa to nai. Winston Peters e to atasi le tangata siti seni ni usila o loo fesoa soani iai, le ama pasa o ni usila o loo i le taulango e kupito, ma o le ana ia tu ua Gaza. O lea tangata siti seni o whaapeo lo iai whaatasi ma se tasi o lona a inga. Na whai mai iai malamatanga luenga le mai a wha ailoa i le minister, e le o iai sona talitonunga o to iai se tangata ni usila o tau mawhai, e tu ua Gaza. O le masina tāna waina whai mai iai e lua sifuru tangata ni usila o lo o tau mawhai, e angai e se. Wale ai se Let's Get Wellington Moving. Polo ke titele le nei a Wellington e na fua male wha moe moe, e sanga wha lele iai ta avale whewa i awala. Awala mo wila vili vai, wha apea ma awala savali. Wa mai a fono le malo, Wellington City Council, ma le Greater Wellington Regional Council, ma wa sa waile wha ai unga, e toe wha alea o ngā ina lea polo keti. Sau nole pole no o Wellington ne, tore whanau, o se malienga wa whaia mo lea ngai i lumo le ai, ma o lea lava foi. No mai whaatasi umai tu tino nei e tolu, male i loa, e le mawhaiona malo uma, ai ole whetu nai. O le Let's Get Wellington Moving o se tasi leo i tū na polo misi mai le national na te le lango ina, ma e whaapea fo i le act. A o le ai mai la le Let's Get Wellington Moving o le awa mali li o le a whaia le isi tano lona lua i Mount Victoria. O ni swinga i whaitau biliona tupe ale malo o le a whaasau mai ai. To alua le ina ta whana i loa hat, ma le to atasi na maliwa i lava a o iai se tasi o whainga pāti le vaveao le asa to nai. Reporti mai leo le asa iai sui o le kengi le pāti ma o lo o tau mawhai nei e su e ma wheso o tai, mōli mau ese. Tusa le tu lai lua le vaveao na taunu atuai leo i le whale i Stokes Valley, mai whaape taunu watu wa uma le soifua, o le ua maliu ma o le to atasi na whaamanu alia, o le ana whaielo na ta o tō ngana nafi ma o lo iai i se tūlanga ti ngā ina. O se tala whaanoa mō tangata o lea pitonu, a o whai mai ele councillor ia Naomi Shore, e whaate ia le to atele o tangata Stokes Valley, o na o se nuu file mu ma e le masani, o na whaanongo ina ni mea whaapea. O lo o leo se tasi o paka i si sifo au ki lani le so a o whaasolo ai peso i suenga, i le na maliwa i lava i le paka na po. Te o leitu lai sfululua na po na longo ina i leo i le tino le nei na maua i Royal Reserve Park i Massey, mai whaape e maua wale i loa seisi. E ui le tau mawhai o la au whai ngā luenga e toe whaasau ina lo na soifua, e le i manuia ma maliwa i lava. I le lava no foanga e le pasika na maua i le tasi i tu o le paka, ma o le ua ave leo. Ai i reporti le Herald wa ta uai, e iai nisi o tangata na ave i sea whaamalo si mai e leo mai se tasi o whale e le mamau ma le paka, ma e le o mauti noa i le taimi nei pe fiso o tai, ma le mataha upu wa ta ua. Whai watu i tala mai o sa tālia, o lo iai nei sa tūlanga le mautonu le soifua sa teinei titi se fulu tausanga, na tai ai na ua emo le wila i Sunshine Coast i au sa tālia. A whole tu lai lua i le awa ulu le asa to na i taimi New Zealand, le ana tupu ai a o pāpā leo te tele whai titili. O winga sa wao le whao Jasper a o anga ese ai. O le alo tamaita e na awina tuai le whale mai i Sunshine Coast. Ai ele awina tu le whale mai o tamaiti i Queenselani, i se tūlanga ti ngā ina e tūsa ma whaamauninga mai le ofiso leo i Queenselani. Ese mai lea, o le afia fifo i o le aso wharaile na whasi o ti aile li i tolu se fulu tausanga i Brisbane, a o mahalo losi whai titili. Ma e whape o ia lea na mauolo o ta atia lata i pō mō li lungo le awala wale i loa se mea muli ai whaamaunia mai e leo i le aso to nai nasi pāka. Talafonala Radio Samoa mole nei tai au, manuia lo aso.